Tuonekane kwa izina ry'Imana wacu Yesu Kristo. Tumefurahi leo kutumiza mashauri y'Imana. Ariko ibyo kusoma ijambo kusoma neno bagomba ngo baze gusenga Imana. Bitaka baze kuomba Mungu. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Tunashukuru kwa twese. Wewe Bwana, ni wewe Bwana. Unatujali wewe, ni wewe Bwana. Unakulinda ni wewe, ni wewe Bwana. Turamushimira Bwana wacu Yesu Kristo. Twashukuru Bwana tena kwa Yesu Kristo. Turamushimira mu gitondo cyiza. Twashukuru basukuye kandi tuguha aho umetupa kuba tuba amashaka yawe. Tulisikie neno lako. Tunaomba kazi tukafanya. Tukaribisha kwa Mungu. Akanya keza waduteguriye. Tugirire neza Bwana. Tugaburire. Turemeshe. Dutere intege. Izina rya Yesu Kristo. Azize byose bigahana umukoreko wawe. Byose turabyirukanye. Kugira imitima yacu ibyicaro byawe Mana. Urakoze icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turanezerewe kandi kino gitondo Imana itugirire neza kugira ngo tube tukiriho. Kandi turashima Imana ko yadutambuka tuvuga dufise ingabo z'abazima. Turashima Mungu kwa turatembea katika abariko batugana akayaga ngaho. Haleluya. Abariko batugana akayaga. Haleluya. Haleluya. Amen. Abakiriye nabo ese tuzashikirwa. Haleluya. Urabona ko abakiriye ko twakanaga turasubije amajwi. Urabona ko abantu batarajia Yesu ni mwiza. Yesu ni mwema. Haba tuwanatugirira neza. Ibikorwa byose birakoreka. Ibikorwa bikura mu maboko yawe. Ikazi y'imikorere. Kandi bitwabagane dufatana neza. Tukabagane dukorera mu bumwe. Tuzoshika no bikomeye. Haleluya. Amen. Kubw'ibyo turashima Imana kandi turabukije abari hafi n'abari kure bakurikira ku ingano bumenyi. Yesu turabukije mu izina rya Yesu. Amen. Tujye twumva amajambo y'Imana. Umwana wacu tuba dufise umwana mwiza. Tuna muda mzuri. Tufise umwanya mwiza. Ayo muda tugiye kuganira amajambo y'Imana. Tuzungumzie problema ya Mungu. Amajambo avuga kubyerekeye maneno sema kwa ajili ikoreye icyizigiro. Matumaini. Icyizigiro. Matumaini. Niyo cyangwa tugiye kuganira. Niyo mbere twabuzungumzia. Twaruka rugira. Kenda nyumbani. Akakubaza icyo bavuze uruzi bishenga. Watakuuliza mafundisho ya leo kanisani. Tukinikekeye icyizigiro bizima. Matumaini mema. Kumbe icyizigiro buzima bwa misi yose. Matumaini kwa maisha ya kila siku. Cyane mu buzima bwa Kristo. Maisha ya Kristo. Ni ikintu cyiza cyane. Kizuri zaidi. Iyo unafite icyizigiro. Iyo Kristo agenda n'icyizigiro. Iyo yakijijwe.
ibyishimo mu mutima wiwe, atera intambwe aca imbere y'urugendo rwo kuja mu ijuru, afise icyizigiro mu mutima wiwe, naho ahura n'ibimugora ariko mu mutima wiwe arabamiriza kuko afise icyizigiro, kuko afise akarava niyo ariko abaja, abafise icyizigiro mu mutima wiwe, abafise uwo yizigiye. Haleluya, haleluya. Turabona abana muhira twese turafise abana, turafise n'inkumi bari hano. Umwana iyo yitegereje abavyeyi biwe yababona yuko ico akeneye cose ageza kiwe, niyo umuvyeyi akabimubasha, niyo umuvyeyi uyo munsi bishoboke, umuvyeyi uyo munsi birashoboka ko atasho yaronse kandi umwana akaba atabibonye, ariko umwana kubera afise icyizigiro yizigiye abavyeyi biwe abatigeze ariko ategerezwa kurya. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Natwe abakristo turafise uwo twizeye, nibo mwami wacu Yesu Kristo, kuko twamwizeye turagira icyizigiro kuri we, ntabwo tuzokwigana tumubona. Haleluya. Kuko ari icyizigiro cyacu. Reka umusomyi wacu mwiza amusomere ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, amusomere igice cya 5 ariko umurongo wa 5 gushika ku murongo w'icenda. Izi ni twese tumenyereye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 5 gushika ku 8 haranditswe ko hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Unarwaye aramwishyura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kumbikirira mu kidenderi y'amazi yikutse, kugira ngo ndaza uwundi akantanga gushororokiramo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorere ikirago cyawe ugende. Umenye uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Ariko uwo munsi hari isabato. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ano makuru cyose uwo twazizi twese, sisi abari sote twazijua, ariko ishobora kuvuga ko bwara mu bw'icyo ijambo ryerekeye icyizigiro, icyizigiro cy'abakristo, icyizigiro dukwiye kugira mu mitima yacu cyane mu buzima bwacu. Abatumvise inkuru z'umwami Yesu umuntu yararwaye, kandi umuntu yararwaye igihe kirekire, twumvise ko Yesu yari ari i Yerusalemu, yari cyari n'isi mikuru mu cyo gihe. Yesu amaze kujanira biratubwira neza yuko hari ahantu hirya hari ikidendezi mu Betesida. Icyo kidendezi cyariko abantu barwaye, cyarakoranye ko abantu benshi bari bafite ibibazo bitandukanye, bari barwaye indwara zitandukanye, ariko hamwe n'ibyo hariho urugambi biri tubwiye niba yararwaye igihe kirekire. Mwese ubuzima tugenda tubamo bigifite ibibazo bimwe, bigifite ibitugora bimwe, ariko icyo tuzi gusa nuko dufite uwo twizeye ashobora kutuneshereza
ashobora kuneshereza amwitizigiro igaheza bikabana y'urugendo. Haleluya, haleluya. Bibiliya itubwira Yesu ahageze yamubwira amaze igihe kirekire, kandi biraboneka neza yuko ntacyo yari yishoboje. Bibiliya itubwira yuko abandi barwayi bari kumwe nawe batabasha kubaduka, ashobora kuja mu kidengeri amazi aziturutse, hariyo abandi baca bamwitangirira nabo bagaca bakira. Bibiliya itubwira neza yuko iyo narwaye indwara y'uburyo bwose, iyo narwaye indwara y'uburyo bwose, narwaye indwara y'uburyo bwose, ariciye muri icyo kidengeri amazi azikurutse. Bibiliya itubwira neza yuko iwashika mukambere gacakira indwara yiwe n'uko yari imeze kose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya itubwira Yesu amubonye umuntu kandi amenye ko amaze igihe kirekire kandi ko arwaye imyaka myinshi, Yesu aramubaza agomba gukira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bibiliya itubwira uyu muntu yarwaye imyaka 38 kandi yigeze acika intege, ntiyigeze yirira ngo ahave, ntiyigeze abona aho hantu, yakunze kwirwa babaza mpaka abona inyishu yiwe. Haleluya. Uno murwayi yarabuze ibyizigiro, iyo aza kwiranga yari gucagenda, ariko kuko yagomba gukira, kuko yamaze igihe kirekire arwaye, akora gusiga hava mpaka nanje nkire. Haleluya, haleluya. Heza turi hano nagutera ibyizigiro, nagutera intege. Ikibazo cyawe ufite Yesu nagiye kwitaho imyaka kimaze, Yesu nagiye kwitaho igihe kirekire kimaze, ariko agiye kugukizira, agiye kwitaho ibyizigiro kugira ngo yongere inyishu yawe rwose. Haleluya. Ugiye kugira ibyizigiro neza, Yesu wamushikiriye. Bibiliya itubwira aramubaza ati kandi uragomba gukira, arabwira ati mugenzi, simfise umuntu ariko hariya arigiza amaraga amazi anyara mu kidengeri, bajya mu bagabo baguruka, abandi bagabo bahagaze. Haleluya. Yesu aragukunda. Haguruka, wikore ikibazo cyawe, ugende. Haleluya. Bagutangarije muri kino gitondo neza, Yesu aratubwira muri kino gitondo ibibazo mugiye gucamo, ibibara n'uko uracamo uyu munsi, ibibyizigiro byo kumwizigira, n'ibizigira umwami Yesu kugira ngo uragenda kubona inyishu yawe. Haleluya, haleluya. Wizigira umwami Yesu, icyakugora cyose Yesu agiye kubirwanya. Yesu agiye kukwakira imitwaro yawe, Yesu agiye kubigisha ikibazo cyawe. Uyu munsi ibibazo byakugora itera intege, ukuri icyizigiro, Yesu agiye kugutabara. Haleluya, haleluya. Bishoboka ukaba udacika intege kandi sinzi igikora mu kigali. Yesu ashimwe cyane. Hari ibikugora ugiye gucamo ariko n'ibyizigiro,
Haleluya. Kuna mtu anayezidia kitachuna. Kuna mtu mwingine. Chapo kabiliana kwa kikume. Kazi yangu ya pili ya kazi ya pili ya nishoke bila mkekiwazo ashia mkelezi wawe kwa kwa wawe wala kwa mtele wao kwa mtele wazo changu ndio wao hakukie kwa mimi nako nafinukia haiko hii siku ya Yesu ukabili chizi kilo mzima Yesu mazao nawe mtoliwazo Yesu mechina wewe haleluya Yesu aitemia kumutawala Yesu nicho mena Nikuna ya kugolemoza Kali nikiwamubeba Jahagaze mzima wa hayo Inishu yawe na hukuma kwa weke haleluya Umisonyoja misomele Unikawachale ogu Kika hiche cha 14 Kama weka wingi mnaudemu nani Na misomele hapo Yobu igice cyaho cya 14 7 n'umunani haranditsweho kuko hari ibyizigiro by'igiti iyo giciwe yuko izokongera kunama kandi ibitontomya byacu ko bitazobura naho umuzi wacu usazira mu ivu n'igishitsi cyacu kigahera mu kuzimu ariko iyo cyumvise amazi gica kinaka kigashabika nk'igiti kikiri gito amen amen Yesu ashimwe cyane kuko ibyizigiro by'igiti matumaini ya igiti iyo giciwe igiti iyo giciwe haba hari ibyizigiro kandi igiti giciwe kandi kunaga Yesu ashimwe cyane haleluya urabona y'igiti wacikiye iyo wacikiye bagatubona haciye izi icyo giti gice kikaba kandi kunaga Nukuwa kicho giti iyo waweza kuchishia ama wakikata imizi yacho ikajitangula kugenda hika itoko mazi ikajitangula kuka kabombe cheka icho giti makali kumaga Nilila tumia iyo kichiwe halisi zikio Nilila kandi kumaga Yesu ashimwe cyane haleluya agiye mbona muzima urikirano ubuzima bw'ukugore ukabona ko ubuzima bwahagaze ariko namutangarije mu izina rya Yesu namutangarije mu izina rya Yesu yurikira mitondo yurikira ibyizigiro bikiriho kugira ngo usire kandi kubaga ibyizigiro usire kandi kubaho ibyizigiro usire kandi gukora ibyizigiro kugira ngo utangaze urunguka haleluya haleluya nishika kandi utangaze muri kino gihe ariko icyukura gucoza ikikanga icyucoza mwe mukuranga ikikanga Yesu ashimwe cyane iyo abantu bagenda bagwa bitangaza kugira ngo ushobore kunangaza urabona ikintu batangaza ngo batari budahe kubona ubwizi bw'ibyo ufise abifitiye ibitahe n'ibindi bakaba bakuzaniye bishasha azimugaragaza baba kugaragaza ukohereza buri amafaranga ariko ugasanga niba wabona kuhanura ubutahe ukabura akabihagarika n'agateka waragaragaje n'agateka waragaragaje karahezeyo kubera ibyizigiro bya
guherana ariko haracyari ibyizigiro nugira ibyizigiro mu mutima wawe ukizigira umwami Yesu wagiye ajya kandi gusura ibyo byose byamaze kuguhabwa ishakuye byose Yesu agiye kubisura kugira ngo isure kandi kuraga abantu barakwitegereza abantu baragucengereza bakavuga ngo wahereye ariko uyu munsi nugira ibyizigiro ibyizigiro byabikora ku mwami ibyizigiro bikurasira kandi kuraga urasubira kandi gutotahara urasubira kandi kurya kandi uhage urukundo rw'Imana rwaserutse ku ruhande rwawe reka dukore amashyi menshi mwari waserutse haleluya haleluya Yeremiya 17 umurongo wa 5 aratubwira neza atubwira ko wabize azakura mu bishimira abantu akizira inkomezi z'abayumubiri hao watu walitumia wanadamu kwa kuzaa aravuye umuntu yisigira umwana w'umuntu araniwe amtegemeaye mwanadamu akishimira inkomezi z'abayumubiri na kujivunia nguvu za watu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyizigiro cyacu matumaini yetu bikwiye kuba muri Kristo Yesu. Nasipata kuwa ndani ya Kristo. Niba dukwiye kubanza amaso wenyine abantu tugira kwizigira abantu tutabishimira kuko hari abantu umuntu gusa hari abantu badashoboye gufasha hari abantu batari budukize ariko twizigira Imana yacu twizigira Imana Yesu unajua ofisi kututabara unajua ofisi kutuba tutotahara ibirori byacu amasura kandi agatotahara tukaneka mushasha haleluya tukaneka mushasha yakwitiriza mbere data kugira dusubire kubana mu izina rya Yesu umwana niriya kubona ahimbaza Imana abariko babwira umuntu w'Imana abari icyizigiro yuzuye mu mutima wawe yakagucikire neza reka gutera ubwoba n'ibyo ubonesha amaso hereza amaso kure tanga amaso imbere witegereze agakiza wowe wagomba kuguruza haleluya haleluya yuzuye bene data igihe ubona utikurikiwe n'ibibazo bitandukanye ariko bizigirwa Yesu ashimwe cyane haleluya Yesu arashitse ibintu birahinduka turabona ageze kwa Lazaro ariko agiye kumusanganira amubwira mwene Yesu atuze kuri hano yuze kuri hano utazanye n'iyari gupfa haleluya haleluya yamaze gucika intege ariko Yesu yabona ko Lazaro yapfuye ariko yabona ko yasinziriye haleluya turabona Yesu akakubwira abwira abigishwa biwe ati Lazaro mugezi wacu inshuti yacu dukunda arasinziriye ariko yariko arababwira ibyerekeye kuvugurura haleluya Yesu ashimwe cyane Yesu arahaguruka aja kureba Lazaro ashitseyo asanga abantu bihebuye abantu bariko bararira abantu bacitse intege bariko baraboroga kuko uyu munsi usanga abantu bataye icyizigiro bikurikiza ibyizigiro bizima ariko bagutangaje b'igihe bitabo kuko ibyizigiro bizima bizima na Yesu kugira ngo Yesu asure
ibyo byose byamaze gupfa. Ibyo byose ubona ntukajya mu buzima bigifise, hagira bisubize mu buzima. Haleluya! Hagira bisubize mu buzima. Sinabuzwa gushima Imana iyo byashitse. Ese muraduka umaze kumenyesha abarenganurira bose bagurukirwa, bose barikubaranira, bose bacumaniwe. Yesu ashitse ati mbega bamutaye ulimutia wapi? Yesu ashimwe cyane. Bamaze kumwereka Yesu, Yesu kuba mukuru w'abazaba, Yesu amukabonye mu mutima, bimurekukara ararira urukundo mukuru w'abazaba. Yesu arabwira ati kugurura kuri iki kintu. Yesu akirasemerera ati Lazaro, sohoka, sohoka. Lazaro akirasohoka ari muzima. Haleluya! Yamaze iminsi apfuye, Yesu yatangiye kunuka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! ntacyo utinya, ntacyo ugira ubwoba, ariko gira icyizigiro bizima muri wewe. Yesu azura Lazaro amaze iminsi ine. Nta kibuza. Haleluya! Reka dukome amashyi menshi umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! nta kibuza kumenya Yesu. Kugira umugongo kurimo, haje kukugenderera, kandi ashobora kugutabara, akongera icyizigiro. Ibyo byose byagamaze kubura, ibyo byose byagamaze kwitaba Imana, ibyo byose bitagira bifite ubuzima. Yesu akabisubiza mu buzima. Abantu bazobitegereza, abantu batangaye, bagira ngo bapfuye, bagira ngo baherewe, ariko Yesu agomba kugira gusubire kandi kugutangaza. Yesu ashimwe cyane. Niba mwizigama muri kino gitondo, Yesu arakugirira neza. Yesu mumuhezagira, nagira nkuzi, nagira nkuzi, uba warize, ubutize, ubwizigira wese, ubwizigira wese, ubuzima. Haleluya! Haleluya! Nicyo gituma bene data, ubuzima dukwiye kubamo, ishobora ubuzima bwo kwizigira Imana. Bitwara kwizigira abana b'abantu, turashobora kwizigira umwana w'umuntu, ejo akaguhemukira, akaguhemukira, kuko ari umuntu kandi yumvikana. Ariko iyo wizigira umwami Yesu, ukagira icyizigiro muri wowe, Yesu azoza kugirira neza. Haleluya! Haleluya! Yesu ni mwiza. Iri jambo ry'icyizigiro rije kuri wowe wacu, kugira ngo dusubire kandi kugira icyizigiro gishyashya. Hano turi kurana urugendo. Yesu ashimwe cyane. Tujya kuraba inyungu zine, muguhereza inyungu zine z'icyizigiro, zo kugira icyizigiro muri wewe. Inyungu ya mbere, iyo umuntu ufite icyizigiro muri wewe, imbabazi z'Imana ziramukikuza. Iyo wizigiye Imana, Imana ikaba muri wowe, imbabazi z'Imana ziramukikuza iteka ryiza. Yesu ashimwe cyane. Iyo wishitse, ukanyerera, ukajya kure y'Imana, kuko ufite icyizigiro ku Mana, uraheza ukikebuka,
ukirimura ukajya ku Mana ukabazimata bakinyuza umubabaro imbabazi z'Imana zigaragaza zikaba ku bugingo bwawe zikagukikuza iyo ari inyungu dufite mu kwizigira Imana kuko Imana itaba kuraka ariko ariko ikagira ikigongo cyinshi. Amen. Haleluya. Inyungu igira kabiri turabona yuko imitima yacu irasuka ku itoto. Haleluya. Iyo twizigiye Imana imitima yacu irarema, imitima yacu irasubira ikatwoma igakotahara. Haleluya. Nihuye n'ibigora kugora niyo n'ikibazo kikaduhekenya wese ashimwe cyane nugira ubwoba ariko kuko ufise uwo mwizigiye irareba mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane kuko ijambo ry'Imana riratubwira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane ijambo riratubwira iyo uciye mu mwobo witwa mariba awuhindura kuba mariba. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. ukumva n'ibindi bibazo urumva mwanya wayanze ukumva muri Kristo Yesu udashobora kubiganira kandi ibibazo bishobora kugira. Yesu ashimwe cyane kuko isi yawe ushinzwe gutanga. Haleluya. Haleluya. Iyo ni inyungu igira kabiri. Inyungu igira gatatu iyo mufite ibyizigiro turagira amahoro mu mutima. Haleluya. Yesu yavuze ati ndabaye amahoro yanjye, ndabaye amahoro yanjye kandi ndayabagamiye, ndayabagamiye kandi simbagamiye nuko bayabahaze. Yesu ashimwe cyane. Iyo dufite ibyizigiro turagira amahoro mu mitima yacu. Iyo turiko turakorera Imana, iyo turiko turahura n'ibikuciye tugahura n'ibintu bikora tubuze urugendo turagira amahoro mu mitima yacu. Haleluya. Inyungu igira kane yo kwizigira Imana. Yesu ashimwe cyane. Ukuboko k'Uhoraho Yesu ashimwe cyane. Ukuboko k'Uhoraho aratuziga. Iyo ijambo ry'Imana ritubwiye atarizigira Uhoraho ahagaze ku musozi w'i Siyoni ikanyeganyezwa aho ushimangira ibihe byose. Haleluya. Ni ukuvuga twebwe dufite ibyizigiro twizigira Imana ntitwiganizwa n'igice cyose nagize n'ibitera ubwoba kuko ibishinzwe kuri rwa rutare kuri rwa rutare ari we Yesu Kristo. Haleluya. kuko abizigiye bose bakora kuri rwo rutare naho hasi y'uko bimeze gute, naho hasi imitungo imeze gute, abo ntibanyeganyega kuko ibyizigiro byabo bishingiye ku Mwami Yesu. Yewe uyu munsi mwene data, umupfasoni uri hano, umukristo uri hano, mbega uracyafite ibyizigiro cyangwa ibyizigiro byaheze kera bahuye n'ugutera ubwoba ugasigara wituza nuko no gusenga bariheba ugasigara ugisenga ubwoba no kugira ngo uze no gusenga gusenga. Mbega iki kitego iki kiba biramuciyege mbega ukuranirwa mbega ukunezerwa mbega ukunara
kurara twebwe twizigiye uhoraho ariko biba bituhindura bikadukomeza bishobora n'urwego nk'uko dufise iyo tugufasha. Haleluya haleluya natwe nibutse ubwoba ahubwo nikorera bikorera kudukomeza kugira ngo dushobore gushimiriza neza kugira ngo tugire ibyizigiro bizima aha tubone gutera ibyizigiro abandi hari abantu benshi kubera ko baciye ibyizigiro abantu basigaye bakora ihebura icyo kibazo cyo kubona mwihebura izina rya Yesu Kristo umusizwe kubanza ntusubira kwihebura ariko wizigirura rero mwene turi hano ibyizigiro watanguranye nicyo dufise ubugere tugiye gusenga Imana kurarika amashuri yacu wumva hari icyo ugomba gufasha muri icyo gitabo wenda nawe uzima mu kiboneho kandi kugira ngo ushobore kubaho icyizigiro cyo kubaho cyaberanye wacitse intege ariko no mu kigoto kino gitondo turabona amaso uhoraho wavuze kudutabara wakeneye muri icyo kibazo cyawe iyo ukeneye kugira ngo ature ibyo byose byapfuye muri wowe wakeneye kugira ngo kureme ubuzima bushasha wicaye ngaho uvuye kwiyumvira reka urakeneye icyizigiro reka nabyagiye bikubuza amahoro reka urakeneye ko imbabazi z'Imana zigukikuza rero cyane tuvuge uri hano turamusoma cyane kugira ngo uhabike Kristo turakeneye kugira ngo ube ibyizigiro bishasha Yesu akeneye kuguterera no kino gitondo icyo bakeneye kugukora Yesu akeneye kugutwara Yesu akeneye kugutabara muri kino gitondo Yesu akeneye kugira ibyizigiro bishasha ntacyo bitwaye icyo kwemerera kugora ariko uyu munsi Yesu ari hano aziramagana naje ndakwitaba Yesu yabonye ikibazo ufite Yesu yabonye ibikorera kugora yabonye ibikorera gucirege ariko bituma gatubimwereke urakoze mbere data urakoze wahagurutse urashobora gutera intege urashobora gutera ukazana imbere ushobora kugera hano imbere reka wende kugira ngo tugusengere reka kugira ubwoba ariko Yesu akeneye gutabara reka gutsinde abantu reka kubizigire abana bantu ariko nibizigire umwami Yesu ashobora kugukiza ashobora gufasha umutima wawe ashobora kureba umutima mushasha arakeneye kugutabara muri kino gitondo arakeneye kubona ibibazo umazemo iminsi abandi bibazo umazemo iminsi arakeneye kugira ngo akubere igisubizo arakeneye gutabara umutima wawe kugira ngo usubire kandi gutondahara birashoboka urabona yuko utabivuze kandi icyizigiro cyawe ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri ubu icyizigiro cyangwa se ibyizigiro iyo biciwe
Tuzosubira kandi kunaga. Tuzosubira kandi gutotana. Yesu akeneye kugumira neza. Turingiza abakozi b'Imana bageze imbere. Wowe ucicire ngaho. Utange kurimura ubugingo bwawe. Wowe dukeneye kubona Yesu. Akugirira neza. Yesu akeneye kukuremesha. Yesu akuremesheje. Yesu akuremesheje. Namwana w'umuntu yagufasha. Namwana w'umuntu yagufata ukuboko. Ariko wizigiye Yesu. Ntiwashoboye kugukiza. Ntiwashoboye kumuha ubugingo. Ntiwashoboye kumuha ibyizigiro. Tukugambira wize mu rugendo. Urakoze kwemera mwateye intambwe. Ugiye kuba hano imbere. Tugira tujye gusiga Imana. Kuri mwebwe gashoboye kwitahura. Kereko Yesu abatabara. Yesu arateye nk'uko yari hejuru uyu munsi ni kwakiri. Arahinduka arakeneye gutwara ubugingo bwawe. Tugiye izina ya gusa. Turagiye kubaza muri kano kanya. Kuri mwebwe muhagaze hano. Urashoka mu gihe kirekire. Gucaracara mu bigahitano. Gucaracara ku cyaha byari kunyoshe. Ariko uyu munsi wumvise ijwi ry'Umwami Yesu. Yesu agomba kugutabara. Nawe aguteze urugi. Umurimo wacu bwa mbere wabagakira Yesu Umwami ukiza ubugingo bwawe. Urashobora kudukiza ubwoko bwawe ukadufasha igisabisho cyo kwihana. Aho ukambere wabagakira Yesu Umwami ukiza ubugingo bwawe. Urashobora kudukiza ubwoko bwawe aba Yesu akize ubugingo bwawe. Yesu akugirira inama yiwe. Amushimire mu ruhongore rw'inama. Urakoze abanyamaguru amaboko. Barashobora gutenda mu ruhande imbere. Twebwe abanyamaguru amaboko turashobora gutenda mu ruhande imbere. Yegeranye imbere y'ibitsinge. Yesu araza kubatabara. Yesu aragomba kubafasha. Aragomba kubafasha mu gisabisho cyo kwihana. Yesu aragomba kugira ngo abagire kwihana ziwe. Nicyo gituma abaje bamwirukira. Abaje bamubwira kubona Yesu. Ntiyigeze bahitana rimwe. Ariko abakiriza yombi. Bene mvugamye hano. Tugiye kuvuga amajambo. Abamareza namwe musubiremo. Kandi musubiremo n'ijwi rirenga. Kuko muri nyagano za Kristo. Maze musubiremo n'amajambo. Muti Mwami Yesu. Murasubiremo n'ijwi rirenga. Mwami Yesu. Turaje imbere zawe. Turaje kuri nyagano zawe. Twumvise ijambo ryawe. Naryo ryadutsinze. Turasabye imbabazi. Turasabye uduharire. Turasabye uduharire ibyaha byacu. Twagendeyemo igihe kirekire. None tubireke muri kano kanya. Turahakanye Satani. Turahakanye Satani n'ibikorwa byiwe. Mwami Yesu, uhanagura amazina yacu mu gitabo cy'urubanza. Wandika amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Mwami Yesu. Urakoze kutwemera. Urakoze kutwakira. Twisenze kutya mu izina rya Yesu Kristo. Data mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuri Imana nziza. Urakoze kuri Imana y'ubushobozi. Turasengera abakobwa n'abahungu bawe. Mwami Yesu yazi imitima yabo. Turabasaba imbabazi. Urazi ko wagiye Mwami ibyaha byakariyemo. Turasaba kugira ngo uhanire Mwami. Turasaba kugira ngo
amaraso yawe akomeye kandi amatungane rwose, amaraso yawe mwami Yesu ashobore kubereza kandi wagirire ikigoroba. Urakoze mwami Yesu, urasabye kugira ngo ufatira mikoro zabo kandi ubarongore, ubazigame, bagendere mu muco n'uburere bw'uburebera mu mwiza. Urakoze icyubahiro, urakoze kubagirira neza, urakoze nawe kubaha agakiza mu izina rya Yesu. Shobora kumagaho tugiye gusaba umugeni wacu aza kuduzizi kuri barore data kugira ngo Imana isore kandi kubagirira neza, kubatere kandi kudukiza ibyo bishaka. Pia wale matumaini mapya. Karibu. Mwese jumla Yote kwa hapa mlioshe tuweze tu. Wasadimana abayigisha. Tuliomba kwa kupata matumaini mapya. Hizi kiusima. Matumaini mazima. Yesu mzima. Yesu ni mzima. Walio mzima. Waamini Mungu mwema. Bwana yabiduru turakushimiye Bwana kuri murango ubikonya udukore Imana ijambo ryawe ryaguzwe wadumvise none abamana ababarika ijambo ryawe rimeze n'ibikoroke ubusa bitegereza gushira kuko byakaze gushika n'abarero barinda Mana aba bose bahagaze Mana bari batahimizigiro ibizigiro by'abaruze kuri wowe Mana nzima babishira ku bantu babishira ku bintu basa ubabarire ubabarire zawe ubabarire Mana kukubarishira uweze wako ubabarire Mana ubabarire Mana ubabarire Mana ubabarire Mana ubabarire Mana urabasengeye Mana ubashiremo igitiro bishaka ubashiremo igitiro bishaka Mana ubashiremo igitiro bishaka bakimitima bisha bakwizere wewe urutaye ukanyeganyega. Haleluya. Bwana bakwizigire n'ibyo byabo bishire kuwe kuko umwizigire wewe n'agakora n'isoni urakoze Imana kuko uri mwiza uruzi imbabazi uruzi igitokwe wababiri imbabazi mwawe urakoze urabasengeye Imana ubutuze bw'ibyo bishaka uwakiri n'ikibabisha kandi ubaye kuneza ibyo byose wakura uri kugizigiro bizima ari mwiza. Urakoze Imana kutuzi kandi ubikoze mu izina rya Yesu Kristo n'umukiza wacu. Amen. Urakoze cyane. Amaboko baje kwihana reka tusabe mwarimu ari hafi arashobora kugira kwakira abafasha. Urashobora kuzimya arashobora kubafasha urashobora kujamo igikorwa cyane no gushyira mu kuzimya abafasha. Amen. Amen. Tugiye gusengera abarwayi wewe wumva uzengerukira umubiri abakozi b'Imana nk'uruhe arageze ko gukora wowe wumva uzengerukira umubiri waduka mu bambutsi wegere hano imbere abakozi b'Imana bakurambike n'ibiganza mu biganza by'abakozi b'Imana harimo ububasha Imana yashyizeho nuko bazorambika ikaza ku barwayi kandi bazokira indwara zabo. Rero abakozi b'Imana tubahaye ikaze kugira ngo bishobore kuza mu bambike b'ibiganza. Yesu aracyari muzima. Yesu ariteguye gukuraho izo ndwara zose
tayari kuondoka. Yesu aliteguye gukora mafunzo Satani yakiyafundikanya mu mubiri wawe. Yesu atatupa hiyo funzo ambalo shetani ukakwizigira ukamuyizigira gusa wewe matumaini tu. naweza kuona mpaka sasa kukukorera Wale muujiza wanatutendea. abakozi b'Imana tuweze kubareka kwiga abakozi wapasiteri sashe anaweza kutuzidia sehemu ya wagonjwa ataniosha mkono au mbele abanyatwe ndio wakafika ukozi w'Imana kazi karibu katika imani kila mtu ashike na Yesu anafisi ujio kisa ni zao. Yesu alikuwa na fedha na dhahabu. Alijitoa hai kuomba. Kila baada ya kile sio ni makayo chumi kwa mbele. Kitoto kwa sababu ya kuwasha kwa kusema wewe. Na apata uwezo wa kusema kwa ndio Mungu na Mungu ali. Hata mimi na Yesu. Hata mimi na Yesu. Maana tunakutambia wiki wa mikono. Hadi hanga jalimea na kili anamite atakurudia mizira jali kani utawani na kili atakurudia akauwasha mchozi kwa kusema leo ni mizira jali kwa kusema watu na mtafiti kama mizira jali ya kumugula mizira jali Mwana sura muke ni mwana alipale ale kijikize mwana ijikize wishende yao alijikize wakozi nawe alijikize mwana nawe witira ya Yesu tunapamoye tunasaba ule witira ya Yesu tunapirukane witira ya Yesu Ekono ngawari nguruke Unutawa mwenyewe nguruke ukitamaga biheri ndio bidole ili changa ya bina utamaga Yesu itamaga kwa Mungu ukiwa mikono itamaga ule witira ya Yesu na tena tumio umuri unoke maruka umuri unoke tulia vitakuwa sana Tunaikuye vitira ya Yesu. Tunahirikane vitira ya Yesu. Tunahirikane vitira ya Yesu. Tunaitangamuye ukitanga mwijundo. Tunapolitangamuye ibisanguye au kiishika hose vitira ya Yesu. Maana tunasaidia watu wafisiwana. Kushule zinazotanamekana. Aliko zimuyanga turasenge wizina ya Yesu ibashikuri hatanao vumbi izina ya Yesu imukomwa Yesu wamungoma yarabanyira kanyemirata yae Yesu Kristo arajya gukorako maze mwari yakiwa kuki yakawuja barukoze ku miriro gikondo kandi ari inkome zidakawuja zakuvuyemo kugira ngo zikore witira Yesu witira Yesu protesta dayoni abajavuye kuziko witira Yesu ahunge ingwero zo kugisha abakozi ingwero zo kugisha shebegima turazitabawe witira Yesu Iwezo kuitakisha, iwezo kuitakisha, iwezo kuimole, witira Yesu. Tatizo lizokuwa zilembe sheria. Alikuna musulima na kutakuja. Uzaminyisho, uzamukira, witira Yesu. Watu wakoze. Urakoze wale. Turasengera kuja. Abakenyezi b'Uburundi bakoranye hano. Witira Yesu. Urazitoa bashindemo n'umugisha w'ishengero n'umugisha w'umuryango n'umugisha w'igihugu witira Yesu urazigame nazuzigame n'icyorezo kuko databushobora utavumirwa mu bw'abantu nari n'abandi narakoranije n'abagira umugisha witira Yesu urakoze kuri Imana ishobora ikaze kuri Imana igana bamushimira kuja uko wakoze ku kiro gitondo
tukiukira twese tukiukira Mungu. Amen. 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 Tukiukira Yesu. Amen. Abakozi b'Imana murakoze cyane, turashobora gukorera amashyi menshi kandi twishimiye kandi igihugu kigashira. Amen. Rero turabashimiye cyane, Mwami Yesu abagezagire, mwakoze gutega ugutwi, ikaduha ikaze mu mubiri wacu, ikaze mu mubiri. Mwami wacu urakoze cyane. Haleluya. Dukomere Yesu amashyi. Amen. Amen. Ingabo z'abakiza abaje kusimbura. Ushauri tunawapatia wale watakao wakuja kumbea magonjwa, Ukiukizira. wewe uwe na imani. Amen. Bakishie jambo yerekeye ikiziro kisima. Wamefundisha neno linasema kuhusu matumaini Nukwizera arikizera kisima. na imani. Kuna imani ambao ni msingi. Biblia ineleza yuko n'abadayimoni barizera. Biblia inatuambia kuwa hata mapepo wana imani Ariko arakitumia. ila wanatetemeka. Amen. Amini kama umepona. Mwizere kwa wakize. Na ukisikia maneno kukwambia wazee wako kwenda au kungali vile vile. Hatujamushora kuwa tukia ngoja ni wakize kwa shari kwako. Kemea